Wala di ma yang permesin kami. Suang sumsema di kamuna tulang nami manurung do sitorus do utang nami manurung. Pengasaran tamu raja nami yang penggoli yang pengbaru tu pengguna lam nami. Nunga di bawah kamu yang maboras si beritodi. Asa firma poki balbau no pasalongan. Firma tu dinami nabi nupus di todi munen. Saya lucu cuma nampas semotan. Boleh tema. Seperti kena pasaran tamu ma tuhamuna. Diamu bona hasuton marga sirai. Bison di jojo muna nungero hame marga manurung siang kula-ula. Siang tulang dohot bona dohot tulang si torus. Ya tu dia. Buah dihita torus. Ay may berjolo cuman dokon. Nah, kata gua nanti. Mulai tema di bunga tak mulai tema di bagian salarion. Ima di ulau tadi pasar rumah tuan ni. Ima mengurung nami di son. Di pas kami saat tuan kesemunawan di halaman nomor 2 kamu pengen pas dari kami di lapotok kami di inganan muna di bagas semuna las rohanami las rohata saluhna di sana di bawah kami do boras spirito di do ewe nama ludu asa do nai matutupir makoki na bol pasalongan dari mata di mana saluhna pinopar emang moronami on lucu-lucu mah nangka kawas samotan hei maduduk sama dengan sama kuasi dari bawah kami sama spirito di sonari pas atai mah tubuh natu tulang terus mulai tema tikian tudu di pasar ahaduni kami harga manur tuhani lima tulangmu terus mulai tema mengguru hipas dohani satu itu di bagasmu lumui mah di partikian noai hipas dohamu menatok kami peparnya mengguru nami di sor dia hata di perbuatan diri hubung kami asa firma poki bahu-bahu pasalongan firma to di toto pacu-pacu di bata lucu-lucu manang akak ngomong Maduduk dia tadi akan silas di rohanami yang mengguru adung dohu patu pahami so perhijian di tangan ngayon itu tadi bata dia kemudian nyari yang mengguru bila selalu na pinokpar na mengguru nami saya dapat makan silas di rohan tujuan mal ini naman dari ngotot kaulus perjualan marah mulai tema diakinami terus sonari pe song natabuhan na budari dan takas dari mereka budari dan di sonia na budari di hamu karena tubuhku hamu mapasaton song natabuhan song kolong di rohata dok kapinopar ni ang murut dari so jadi kamu anggur mami Dati ka rin peduli. satu kamu pertama lewat arah nomor 2 Hindi, maduduk. Dati. Dati, dati. Dati, dati. Please.
idoli namin, seterus. Wala di ma. Dihamu amang buru namin. Tangyo kamu niya mang buru. Gabi, gabi. Nakin mamakaray nita. Magtapatamba kas nirohan namin tulang mo si Turus. Gabi. Buhatan ni Parbuapin mo matahok kami. Gabi, gabi. Magpe. Nagpasaulo sa mga ulas sila pagtuwa mo. Sa loob na pinokpar niya mang buru namin dito. Nabuhay ko upat yung pahami ang mang buru sa tulutulong lipat. Gabi, gabi. Buhay mang buru marpanukok kami. Amo man mga turon na sa hatang. Gabi, gabi. Manang nahami do siya no. Naroon namin ang mga topon. Sakop. Jadi mula di ma. Kuboto kami pinokpar niya mang buru namin dito. Anak may 2, buru 5. Gabi. Pagtungo nga pa opis yan anak. Gabi. Pagtungo pa opis yan buru. Gabi. Sa dama, tuwiboto niya mang buru namin yun, manang na buru na. Gabi. Alarong to, hahaangin niya mang buru namin yun, imatubo ni na buru namin. Gabi, gabi. 2, Gabi. nabotat din. Pagtungo nga pa opis yan na buru namin. Gabi. Buru sa tulo siya na yun. Nagpulutulo mamang buru sa otak sa wanima. Gabi. Masahatan. Masa partang kapal niya Jory sa ngon tulang manurun ng kimya. Gabi. Mabemang buru. Gabi, gabi. Sarami. Dihamu na malo namin. Isang kami mga siturus, may pasagurus mahamig. Pinokpar na mga buru namin di Zod. At sa bandawang manahong partusi.
wala di ma. So ni ma ang guru kami ulus lagu pa sa tabi. Kami mangulus kita di dunia ang guru ang yan tidulan na loob. Na makipas-ipas ditinggal ho namang guru namin yun. Suli maamu ipas-ipas pinokpan namang guru. So ni ma handa namin ang guru. Wala lima harta namin. Ope dia muna wala tulang namin manu. Pasal tayo bertitik muna. Gabi hamang bro. Alarong sipul nakik siya tulang doho. Tulang manurun do sedur sunare alasari masuk do kami. Do siap bona tulang. Gabi. Sunare be. Sahak mahame. Tuko guni lama monon ima siap bona tulang anggo. Boros begitu dia mang bro. Nong ngari hatau kami nanti. Dewa dia aku. Oh siap bona tulang. Kuat. Satu turun sumpi nala semuanya. Tuh. Ulos na ang iwan ni mga tulang sa pusaya. Yung may tutuloy galing sa woman hope. Halo. Jadi asal kata orang sotek dia pinopar yang baru nama itu Sudi Maris. Gabi. Pasak buang matu bawa pusya anak. Pasak buang manusia itu bawa pusya baru. Gabi. Tuna marhamaran ki. Gabi. 10 tuna baru nanti. Sepuluh sana. Gabi. Tersoni mang baru perkataan dulu sinabuhi salah satu nabe. Wala lima. Mga siap beda. Abang perbusin namin. Akan nama bulu si mahabis siap bona tulang marga manuro. Naros siap toba. Baik kamu jo. Nah hobar tu sih. Putar mo kami mau lusulok sa bona tulang marga manuro. Gabi. Noeng pe ala gudang do kami di sono di lamar warung liroha asa marga dapot akala seniroha di dok kona kadong atu gnamion Gabi. asa tapasa akau lusolong tu ala jalo hamujo asa di pasal tame ulu solong nami itu nasida ina kadong atu buku barang bro Gabi. Berani mami. Jadi tung tuis sepe hasatanna la semar hamuna ser pacalo mahamuna atar tujulu manian siakang amena siakang Gabi. Ang permusin namin. Dulu sedang menangis siang hula-hula manurung do bola tulang manurung do bola tulang manurung. Baik kamu mau jauh kira-kira.
rombongan di Manurung las marohamuna Baik berjalan. Sumulus nebo kami emang baru otik susadia bagat sosifusion las marohamuna di budian di hari ang baru namin ditarik ko na pas kamu selalu na gali kan asal orang namin matutu sound derok ni situ tua kapagabe itu dalam sedarua hari mudo gabe molo tutup kamu marsi panguluan Gabi bang bro anok siroholo muna gabi. Ona de mari tu atta, ona de mangdihita. Terlumuwi ma di amuna sa luhuna. Tulang nami manurung dohot sitorus. Dohot kona tulang manurung. Di bagian tikyon las roh nami raja nami updoli upuru. Di naroh amu mengadobi ima ulau persaruan ni dalam namion. Aus numanakin di buku kamu ima borospir. Sehingga itu mampir mafuk baru persaruan. Bir mata dinami dulu tuan nampas semotan. Dua kemenakin ulus kita jangan rambut ulus terus. Saya giat menutu di budi ini damangon. Di ham saya hukna pinomparna. Saya juga jangan rumah kami kok pinompar tujuan dari orang. Kalau soni mana boleh pasang kami di bagasi kau. Di amuna saya hukna bulu nami. Ala Roma kami. Naik pada foto kamu na di amuna raja di bulan nami saya hukna. Roma ame naik marong kamu. Darong kata dari itu nama dokter dan sudut buruk yang sudah dibadia dan sudah sebani unang kesusahan dia. Mortum robe kami kata korsorba tu amu nasaluk karena jadi bulan nami. Kelas baru kamu na. Berarti masalah orang. Terdekat kamu apa sih? Iya, yang coba berikan. Dia mau apa musik nami? Ya. Cepat. Dia mau nasi tahu nami, percakapan tak? Nah, upar tu sih. Kalau main untuk mana? Sore mah dia muna raja ni udah nami saya luhur nak doli nami guru nami. Kalau tu pesoni opung doli opung guru supani nami
sayang kia tu mah di budian di damangot dia bisa lupa pirang pernah ui dah foto nami merah nami tu aku nak tujuh lon dia akan dahulu dia akan ada kan debe sayang kia mah margi dia tangi yang muna raja di ulah nami bisa lupa saya tu hakta memangkoi akap pasuna terlumui mah di daerah nah sisa umat dua di bawah itu selesai buku tonggo kamu itu yang muna asal kabe ina nami on na boy pani mundi kami aka pada para so ni ma hata aku mulai di rumah kami so na ta itu ma asati ti ma jenova urang lai jiru nulu so ni benang kira sa nami yung pundoli pundu so pani nami pada do kamu na sa ulah nami saya tu hakta ma nama na bai pas pasona iya na boy pasal kami ni amun sa rumah raga nami ope pasal apa pertikian tu amuna Baita, menurut. Boleh ada mamang guru. Di pasiko kamu dah ulang pasangapun. Tulang muda menurut dah berat tulang muda habis terus. Alani abang guru. Kasih maluan Tuhan. Kita salurna dan kita baik mak pasu-pasu dan asroha. Aku ni abang guru. Kami. Di asmi rohanami. Di naroha mano-mano wahami. Mano mutusi abang guru. Berbunga-bunga jari-jari nami tapi rasa guna ringgit itu juara las rohana bisa guru mulai aja masuk kami atau jual guna kalau nomor harta mana kata nilobean las rohana bisa jalo dalam tiga dana mahamuna nama kalian Betul. Imam guru Baik. jadi nama kami Hasan Jangan betul. Nama kami, aku sama kami di pasaran yang membunuh kami. Tidak ubah ada contoh penuhatan baik kamu mah si contoh dari rumah tu